Opigi nampale di ma syukulah kenyana juga. Pigi na di ma. Assalamualaikum. Yo pigi no. Tapi hati-hati kole. Jangan kau selalu bertengkar. Nah, bilang temamu, lesio si jagur yo lo piteri. Jangan tuh tikan di sekolah makun dari toko atau si jagur. Ye man, ndak bertengkar ja, Pak. Elok kos na tulos sekolah piteri. Aw, artos ti dehia anak kena karanjil lo na sekolah. Aw, letos ti dehia na meron kita ke ni nagaduit na mak ndera kota sa. Awe makan ni dengan naik ke na karanjil na sekolah. Lawan ta sekolah jam si jagur di. Waga situ anak ke beti. Tama no mahe tama ko mandre. Patapay ta na anak ke deh tulak jamaru di talo anak dara topa di tulak ju amunje timunna dilo yang minta teri kot tulak jamaru kita yang bela dan leke ka masih lawan sekolah karena anak bela tu yang munje menita mandreo tundria melok tu matu anum be pak to mandreo polehe pura aja pada mandre ka masene ko moli si kak mandre si kak palai tu dita kajuno wi kayu paria nyamang patu dita he lawan no hia mai kude ko elok mandre ko lak konring he sebeti magame mesti na ke na tamunjen rahita he waga si oe neneng akaluru ko kai arengka totok kaluru kude ya janda ya kaluru kidei he awe maraga no neneng malanjik kuah tanya ya kaluru beti makahia siak kaluru anuna toto kaluru na mureni fitrin ke dendro na kaluru jadi orang nyasba he andre nuhnya kutu aja na mega syarita hoi kakak la rumai kamaste ka syarita pelawa hako lihat pelana deh kamaste hoi ka dendro kang moto to engka lepan jolo bolani bakuke nah lemari dua badang hita di restoran jolo bolana ke ngare ke boleh meli ro lemari dua badang na lopo badita nih lebar lemari dua badang nih kada ka ke ganyi rom malado hiro no lemeli lemari pakurona lakena silada jama sesana biasa tanga benih panang kamuli lakena kada ka ki aja na waston rohia lo meli lemari pakuro lopo na dita pelo diaseng bari kantong bahan idolo ro syare-syare no aja na meli lemari dua badang pak. Wih, Andre nupa itu tengah tutu nama ragi nih lo dia sekor di tambah lemari dua badan. Diantara sampai jotoi ke masem nih diantara sang. Nih kok kadai ro kada piaga nagau na sesta di talak kain na roti na tanya alak kaiku nih sedih masesta mitai. Dendro ele nenya na rumai kulo mele pak. Anu lesto tu lo bolana kopi tu reotoy mu sedih menrokoro parkir dolo bolana kada kearagan hari bakuki na melikual mari dua badal lo wih tarotoi hia wastel lo beti pak tane toji di sibu lo hajaran ni lekai na tonja wih nah tu kilo hia pusi ko pakunda toy elo nan relo nan aga tawe pak alena mutolo tarotoi hia wastel lo retine lo na meli pakunda ro yo tu sedih pak pusi di kantung musuh antara syare-syarena nata di pusi lo hajaran ni lakain lo tuh di pakuro jadi nak ngurus santai ide aja nak pusing nak aku pusing nenek nak aku pusing stres tuh ini kepala kena sama kita lo aja nak kuante dulu nih pak lo kada lo poin matuan lagi pura beli 5.000 dua badang nih mana tunung lawan aja nak kuante sih nak kuante muli nak lawan